namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, namhleta ka la Mayengani the president. Loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na hosi ngome the post, and then from there vele makumu hi ta hi kha hi hetelela hi Rhuza. Yeah, so previous mga mshoni vele fike update la hosi ngome the post anga faka kombisa ku hayi October ele kudeni la ku faka beni Mayengani ximoko image liya ironically and stuff like that. However, the same exact day, 1 July, Ben Mayengani of course ifika a responda. Yeah, because of course if you wanna be the president, Africa tsala ku 1 October ka Johan ka ti 20 something tile kule ka. Lero of course anga fika a komisa swona Ben Mayengani lero I kangetela ximoko xa Mr Post. Okay. So hi nga tiku I ta xiyimela na ximoko lexiya na Ben Mayengani ku waloyi loko kombisini ku this time around I ready a nga chuwangi nchumu ni I loko challenge ka Mr Post ku va humesa hi ti 1 ta October ku ani Mr Post I ta humesa October se loko challenge strategic date a ku yi ka ti 1 ta October vana mhaka leyiwa. Then of course tlhavekela na that image swi clear kwalano mi loko swi vona ku ndleka yena I loko roketeleni Ben Mayengani kwalano a swi vona ku tirhise F as you can see kwalano F word. You can try to Google online na Google ya chava ku swi vula swi va direct mara yo kombisa ku swi offensive but yeah, you can go deeper with this word ku swi kha swi vula yini vele middle finger. I'm not going to go deeper than that, but yeah, I look roketeni ka Mr Post and stuff like that as you can see kwalano. So hi, leswo guys, hopefully and hosi ngome Mr Post can take the challenge. Very yena challenge ku Mr Post a challenge ku Ben Mayengani, so a teki challenge va humesa va rambirhi ka 1 ta October tihisana swi va swi ri kahle and swi endla ku na streams ti va ti ri henhla swinene because va streamiwa hi nkarhi wun'we. The first Ben Mayengani ta yingisela na Mr Post yingisela hala ka Ben Mayengani swi endlisa swo like financial wise swa va pfuna va endla mali this way like online and stuff like that. Yeah, even then vele khe hetela hi Rhuza. Ze hetela swo hlupha ngopfu ka Rhuza. We have some great news about him. Ku na risimu ra yena lera vele ra ntiyiso wa vutomi vo tala ma ri tiva. Yeah, as we speak vele se ri kote ku va reach 1 million views as you can see kwalano. So nga vula tani ku congratulations to him for reaching 1 million views. Yeah, I mhaka kahle swinene. A ni ku ri hume this year kasi ri hume last year risimu leri vula ku hi Mhendzeni. Mi nga vula ku hi Mhendzeni a ni twi na ku ra this year swo ku xi bini a ni twi na ku ra this year ni twa ri na vibe even this year. Okay, yeah, congratulations to him. It's a good song ku risimu ra message. I received a message which was a bit crazy considering ka electro mkarhi liya like you type message just like that. And so shona nothing with artists ka electro to following and stuff like that. Kam konzo in terms of kuva abana and receive a message like in an electro. Leswo loko ra amukeza msika banda ku na mtlika subscribe.